Rad sa mladama zahteva jedno posebno iskustvo, jednu posebnu veštinu i komunikacije i tehnike šminkanja. Dakle, zaboravi sve što znaš do sada o komunikaciji, o šminkanjima. U mnogome ovaj master klas će ti dati odgovore na pitanja i koja se tiču celokupnog rada sa klijentima, a posebno sa budućim mladama, jer pored proizvoda koje koristimo, ipak su to neki izazovi sa kojima se i mi kao šminkeri suočavamo tog dana kad nam dođe mlada, a svakako se mlade suočavaju kada odu na taj svoj glavni događaj, tako da ću ti na master klasu detaljno pokazati, pored celokupne tehnike šminkanja, proizvoda, četkica, paletica koje koristim i veštinu komunikacije koja ti je neophodna. I kad kažem komunikacija, to ne znači samo da dobiješ od nje informaciju šta ona želi i kako da izgleda tog dana. To znači čitava filozofija šminkanja mlade, koja podrazumeva da ako mlada dođe nervozna to jutro na šminkanje, da znaš tehniku opuštanja i pristupa kako bi tokom povezivanja i rada sa njom mogla da stvoriš taj krug poverenja koji je neophodan. To isto znači da tačno možeš da joj objasniš kako da se ponaša sa šminkom kako bi je sačuvala uprkos tome što će poljubiti 250 gostiju tokom čitavog tog dana, a mnogo puta i više od toga. Na Bridal Master klasu ova filozofija takođe podrazumeva da tvoja šminka ostane besprekorna i pod nekim ekstremnim uslovima kao što su velike temperature ili vlaga, da bi zaista mogla da daš garanciju za kvalitet koji si pružila na početku šminkanja. A takođe ćeš jasno moći da iskomuniciraš kada je i neophodna proba za tvoju buduću mladu i kako se ona radi, koliko se naplaćuje, na koji način da joj pristupiš, kako bi tačno mogla da znaš za glavni događaj kad dođe dan venčanja, da će tvoja mlada biti zadovoljna i otići srećna i raspoložena u svoj bitan dan, a to je svakako njeno venčanje. I naravno, ne zaboravimo komunikaciju kao prva i osnovna stvar pre uopšte uzimanja četkice u ruke. A tu ću te naučiti ne samo da našminkaš osobu, već bukvalno da šminku prilagodiš trima bitnim stvarima. Ne njenoj venčanici, ne njenom bidermajeru, ne njenoj dekoraciji u sali, što često mlade misle da treba, već njenim očima, njenom tenu i njenoj boji kose, jer to je ukras koji će ona nositi na svom licu tokom čitavog dana. A to je tvoj billboard da i drugi gosti koji budu bili na toj proslavi žele sutra da dođu kod tebe. I na posledku svega ću ti dati jasne smernice kako da se postaviš, kako da iskomuniciraš i da dođeš do rešenja ukoliko se desi da tvoja mlada nije u potpunosti zadovoljna šminkom ili da je možda imala neko loše prethodno iskustvo i sada nema to poverenje koje je neophodno da bi bila zadovoljna sada tobom, kako da malim koracima tokom procesa šminkanja vratiš i zadobiješ to poverenje koje je zaista neophodno kako bi se neko osjećao lepo i vratio ti se sutra kao klijent. Dakle, dobit će kvalitetnu šminku koja stoji celog dana na licu, ali i mnogo više od toga, dobit će lepo iskustvo u tvom salonu, u tvom okruženju gde radiš i zaista će postati tvoj veran klijent nakon toga. Upravo ove stvari čine veliku razliku između samo šminkera i profesionalca. I ja sam tu da ti kroz ovaj Bridal Expert Masterclass, gde ću ti kroz tehniku i filozofiju čitavog šminkanja mlade i komunikacije sa njom, otkriti sve one tajne koje godinama sakupljam i verno svojim klijentima pružam svakog dana kada ih šminkam u svom studiju. I zato imam klijente koje želim, a isto to želim i tebi.